Malta il-post ideali, dan kien il-kliem li uża l-kap eżekuttiv ta' Huawei fl-Italja Dwar ma' One News waqt laqgħa tal-kapijiet eżekuttivi ta' Huawei f'Malta. Fil-jum li kien iffirmat ftehim bejn il-kumpanija multi-nazzjonali Huawei mal-gvern Malti b'valur ta' 4.5 miljun euro Dwar sqar li Malta hija ta' eżempju għal pajjiżi oħra. Actually, we start to discuss with the Malta government for a couple of years, and we found that we have the common vision. We believe that the digitization of the economy can help a lot of the business to build the more business. I think Malta government, they are very effective. Huwa qal li l-għażla ta' Malta kienet waħda naturali minħabba l-effiċenza ta' dan il-gvern. Meta mistoqsi dwar l-rwol ta' Safe City f'pajjiżna li huwa parti minn ftehim mal-gvern, qal li pajjiżna jista' jkun mudell għal pajjiżi oħra. I believe if we can do it in a good manner, definitely Malta can be the showcase, at least probably in this vicinity. Permezz tal-programmi edukattivi li ser ikun qed joffru Huawei lil 5 studenti matul kull sena, il-kap eżekuttiv Edward qal li Huawei trid tħajjar aktar studenti jimirħu f'dan il-qasam. Edward fakkar ukoll kif l-istabilità li għandu pajjiżna u tkabbir ekonomiku ta' 6.3% xpruna aktar lill-kumpanija multinazzjonali biex issaħħaħ il-ftehim ma' Malta. The transformation or the digitization of the country can help definitely for long-term economic development. And I think because of the stable of the economy in Malta definitely will help the Malta government to put more resources and also focus in this area. And Huawei, we believe that through our ICT the experience and our research capability, we can work together to develop and to explore more the solution in the ICT domain together. Fuq kollox dinja turija ċara ta' kemm il-gvern huwa pro-business u jrid li jkompli jkabbar is-settur privat filwaqt li Malta huwa pajjiż li jaspira fiduċja u li qed jinbidel għall-aħjar.